večeras u drugoj epizodi Euroclasha. Ja sam Moody Gamer i u ovoj epizodi ćemo napadati sa pekama, hogovima, zmajevima i sa ovim kako se zovu. Ne znam kako sam zove, sa golemima. Prvo ću s pekom napadati. Idemo pitaka i idemo u napad. I napadat ću svakog prvog kojeg dobijem. What's up? Da bi on malo brži išao. Svinite zbog zvuka u pozadini, ali... Dobit ću ga stvari. Ne možem ih ubijati sve mi da hoće. Možda mu se predam nam isto fuka. Meni sad nije ni jednu peku ubio. Hajde. Ajde. Pobjeda. Sad ću sa zmajem. Izvinite zbog toga, to su moja vrata. 3, 4. Sada ću s hogovima i s golemima. Stiže mi je poruka. Ajde ću ovo. Ovo već mogu. Imat ću kod 2. Jo, vrate, otinuo sam ga. Nikog. Da, ljudi, srećna nova godina, ne znam da je sutra, ali sutra ću vidjeti, izbacim neki koji prepodne. I razmišljam da promenim ime. Pa ću još razmisliti da li ću ga mijenjati ili ne. Sutra ćete vidjeti da li je promijenjeno ili nije. To ne može čak i večeras posle ovog klipa. Tako. Je. Obožavam ovu dark vojsku. Ja, brate, ovo nije ni 10. nivo. Ma daj bre, otkinuću ga. Ajde ga dobijem. Mogu ga dobiti ladnjaka. Naravno, baš sa 3 zvezdice, ali ću ga dobiti. Hogovi su mi najbolji ovi iz Dark vojske. Mislim, meni naravno, ali se zavisi na još dobrih. Pogledajte, brate, otkinuo sam ga već ostao bez topova i svega. A ubio mi ih je možda 2. Mislim, ne 2, ubio ih je možda 100, ali 2. Jao, kako meni ideje padaju na pamet. Kad budem imao 50 subscribe-ova, podsjetite me pošto ću napraviti jedan klip za pre specijala
ili ću live streamovati, ne znam, vidjet ću. Samo me početite u komentaru tog klipa za najavu specijala da snimam kako da skinete Eurocash. I još sa golemima. Gdje ćete vi ljudi za novu godinu? Napišite u komentarima. Dobro, da ću baciti još par miniona. 9 miniona. Na pici. Idemo u napad. Golemi će, brate, otkinuti. Brniš. Sad samo da uživam i da gledam. Ja. Brate. Neće mi dobiti ono. Nema teorije da me dobije. Mislim, nema teorije da izgubim ja, ali sve može da se desi. Da, prošli klip nisam mogao da pričam ništa. Pustio sam vam muziku da slušate, jer je bilo po 2 sata kad sam ga snimao. 2 sata posle ponoći, naravno. Kad ovako snimam do 10 sati mogu da pričam, tako posle puštam muziku. Brate, otkinut ću ga. Ovdje još uvijek nisu srušili ovaj zidić. Je, srušili su ga. I'll find the bush. Mislim da će ovog Barbarian Kinga prvog da unište. Ju, pocepali su ga. Aha, vidu neki na Todd Barbara, neki na tom House Creep. Još 31 sekunda, nemam ni 50%. Je, 50% imam. 48. Evo ga, 2 zvezde. Dovoljno. Jezda nisam uhvatio nikakav dobar ult, ali to mi baš ne zanima. Onako imam previše para, dalek eliksira i eliksira. Okej, ljudi, to bi bilo to. Nadam se da vam se svidio klip. Ako jeste, stavite like, share, subscribe. I u komentar naravno pišite što želite da snimam sljedeće. I ime ću promijeniti najverovatnije. A do tada, puz.